Mm. Ah. Okay. Kumai i me lea. Kuaku i me lea. Kui whape i runga me lea. Pau mea. Koe miki kasi ala mana me lea. Segi. My dear, my darling, si le fa fa foma. I say o tala no ilo alofa. Olo mana tu no nula solo mora. Pero le oti ole malo si ole alofa. Ua ave ape la ua filoma. Ma baila wonga io mo mo. Ia ave Malasi sulu lo ungeola Le forma io le chamanu salu pepe La foia I forma atele Malue oe mole malo meleke Ai o sauni le fea ula utele E pe o le tu palo le tu deri Do essere Vai mai wa musule te ine tau sala Pa amo e moe nga wale awala Elelele se a e la maleti o tala Ele fai so ulota tu ulo final Mali e la ufa ala walo Ata upu e ole amasua Se fua o te popole pe au mana tua me ina na tunga usa utukua e tu sa oe male ula e se I tua e tale tupa e fai ona lua awe I tae fai nei amao I le ngaluna ona faafua awe I tae fanu amao ile ngaluna ona faafua ta ta ra 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 lockdown sale ia o feo fongi mea ua kere kala ia Australia ai oso lo mar mea ngisilange ia ai paila o inga ia kangwa Jacinta kango sa o kasinta ki sa o palaka oso mar kako lockdown kekere level 4 awangi ko fiaro ese silo workere alova so informa ruia tatu jero al manatu sa manuia o lava singa ile malama na le lape a fo na wo pong sa na vai ngor rangi lo e mai mo mai fai fu na wo so ni le la na vai ngor rangi lo e mata mai mai mo mai proclame ya so informa ruia
malo le alo su fu ife au mga luenga. Lewa, o le pole ne o le solua. Ia mātou ne I New Zealand nei. First of all, tato wopo o fele matamata mai to tele o to. Utah, to whaiono siolo, malo. Faresa e vile, aloha from the state of Hawaii, mangaya, Rita whai malo from Oklahoma. O ele si vaenga lea. Greetings from Wellington, ana whau leo pepe. Oh, lelei, vai tawanuu from Anchorage, Alaska. Yes. Ebru, Shina, yeah, le afula leo whao ngā koe ngā ngau ka leilo, pra ka ungole ngo. Juliet Taupea from Seattle. Okay. Fesolai Machuli from Falasiu. Oh, sale, yeah, malo solai, malo for ka wakaring eso. Salome Toanga from Wellington. Malele Tavita from Nuli, American Samoa. That's good. Sam Leo from Pennsylvania. Veta Tilinga from Melbourne. Also people from Sydney. Talo Falawaki. Ferretti Freddy Tuilangi. Talo Falawaki. Malone se fua manatu manuia oi also. Talo Fai. Let's see, Fahao Fifita Chu from Calais Tete, and Jakopole Malu from Napier Port, and Fatato from Queensland. Se ngai poloka ngari kama. Mase Josh Moana Puni Matawa from Messi Malo nga Kaisi, and also Lima from Lockdown Melbourne. Samson Faimoa, ole mai moa kurkivi, maaire ko pai koko from Riverside, California. Anyway, welcome to ET Live tonight. ole afiafi eserene. Ini sinene ole wato ete ia. Le manuai o le COVID-19 fulbariva. Nei New Zealand. Lele mamao tu nei le te o leono nei le fiafi about 2 hours ago. Sa whaasara lau e le fionga le te mai te parami o le malo New Zealand. Right Honourable Jacinda Ardern. The lockdown in New Zealand. New Zealand atoa. Sawa mai moku I maku paka ku lo sauke. Loka uma. Level 4. Ta puni uma mea. Paul me fa etatala o Pampensini o supermarket mo forngi o dairy. Am I? Yeah. Am I getting a feedback on the sound? Yeah. So it's good now? Okay. Anyway. Am I? Yeah. Am I getting a feedback on the sound? Yeah. Yes, I am. Sorry about that. You know, wakuru vai o kamase vai le vai le ke ku vai mare I o le mesole. Fala me ka gole. Mesala vai mare mea. Sale. O le level 4 le paka ku fa 4. Okay. Now we're okay. Ta le ono ni le fiafi. Pea mare lua I tula taruai sa whaasala walo ia ia te mai te par mio le malo New Zealand right on board Jacinda Ardern wa loka uma New Zealand. Tāris furma le lua le pōnei. Tāris furma le lua le vai ruanga le pōne nea malamatai ao wa loka uma New Zealand. Maia le pito le tumu ai mātua le tunu si tau le pito I lalo. Sauto le tunu loka uma level 4. Ngā ruenga kaput. Ano winga e fui ngā ruenga o I lātou, ala a whai ngā ruenga atu le whale. O I lātou e whaatanga na whewai, e na o I lātou e ao na whewai. Ta ua fuelele le whaapeletania mo meo essential workers. E alanga e halu, o nai ta tauna ngā ruenga pe o wharamai, e pe o le tinei mū.
o leo o tu mai fenga venga for mai o go le classify la lo le mele ole mo essential workers a onga tapuni lava na paule mele o te fia sa mala tu le fia fine nei le mai mo mai le tunu ta tola sa mole ni sila le anga e tu la fa mtalanga na paule mele o le wa toi fa ilo mai le te mai te pale mia wa toi fa wa le tato papo vo le mana tu te mi le to anga pa ya le tato lockdown fa ilo le tato papo meaning nga tangata ye to tonu le fale ele ko mga mia ngi malo siasi ele ko mga mia skala inga ele ko mga mia le fewai na o tangata ye i le babole o oe malo to lua malo fana tangata e no fo le fale le te yai pau le na o tangata e tu i to tonu le li ole ele ko ya masesia kangaka afe mai lea wa tao fia ma o tao fi ma o fa ma lo sia le tao fi ona fewa e tato ole me o fa mtalanga te mai tai pa le mia New Zealand ole me saka ko fia mo mua ole me mi kar ka mai ka New Zealand nga pa ku pa mi ngoyu mang New Zealand pa pum ku ke maringila i ko viti la men ko na vele me na me na ve New Zealand ni atunu wa mata ile tele wa tunu o lang ine me ka o le fingo le lockdown me la le mi talte mate palmia e ma fai ona to fai tato fitulaso ole umo le tol waso mo mo le fitulaso le ona fa matu lo le motu soke ai fa wa wai lava le motu matu ai maise lava i au kilani me le waku lo Coromandel o le area le Coromandel le masangi no ye tatu au kilani e tava whawai me sa te me long weekend ma me fa pena le fuela wa tutua ai leo e ta ofi umata vale wa fa na ti ke ya wa ka penga le ako Coromandel lai ma se mafua anga le ngo fu Coromandel la wa ye polo ka leo mate tu ta vale ia la ke ya opisia ku da wala le Coromandel ale masane mantule uta ofi you need to go home mena na vave foi mana para to telene manga ilo le ainga yo mana no foi lo ina mo fituaso na paule melenga ka woso mengia ka ko ngi sila ole ai fa manga ku be ka woso ngi mele ole ka ko fikuri ole supermarket e fa ka mana tua ole tato level 5 e tala lava supermarket te ora ke pole e tala lava le supermarket niwa so la wala ki ngaki o le foro le fa ka mala you don't really need it o lo tala le supermarket i le fitu aso i fa ile tato lockdown mena le na fa mana tu menil tamate i pan mi fo le ya no fo tai tato o buli yo le me wa sange ka ko fingor ka ko lockdown ma me pena o le tamalo limas furu fitu e pe limas survalto sanga matu o le tamalo a Devonport in offshore o le alu o le watu o le tamalo e Valencia ki le foma le na mawai o le kamala lea o ia le au ainga o le COVID ai kau fai la si fa feu o kamala kau fai la si fa feu o kamala o le mele nga maua o le case le kasi ngisi la palo kau mangisi la awa ana fa ape mawane o le mea masani se me manuele a fia le telo isi pito no mo la tunu no ni sida pena o kilani lava alwatu kau mai Coromandel bloka o le kamale wa maua e uine le tasi le tangata le wa maua o le kamale e kau fai asi fa fiu o le melena pa lava loka umangusira e uine tasi lewe ala manatu o le tamata e palamia o so vave kako o so vave kur kaufi
e koe whaia ki ngisi mea muliangi, a la ua vave o ngā kā kōku vai lua de kauwhi. Tau poloka ai, leono sa sao, pe a whai e tele ni mea na whiarua i el tangata lea. O lea tā ua, na o malona to lua i le loe Caramando, ala weekend lente, ne? Rana wingala, e iai a whale ainga, ma me uma whapena e Caramando, lau saudadisi, sa awha i eis tamasia, whaatasi e mali pampensidi, ma sa leu koelang ka awale mea pena. O i nei au kilani, e leo mangingo, e leo manino, and I think o le mafuanga le, wa vave leo nga pā loa osolo le mea le ka ofi roa au kilani, aua ni tue whiwa. O le mea tāua, o le mea tāua, vave o na tāofi, vave foi, o na tāofi o fia ai, le siama lea. O le ngō kama lea, o le Delta, I mean, o le au ainga lava o le kōwiki, a le kamala lea. E kau whaia si whaafenkakere. Kau whaia si whaafenkakere. La ho o makwa, ma maso le tele o tō unai Australia. Ma maso le tele o tō unai Australia, le osora tamalea. Mena no tō whanongon te whanongon manga, arka koko inga fō, ma leo Bloomfield. O le pasi o le kamarea, e fu e pe California me so swangi le ea le whiuranga o le kama, e o soru ngor ea le kama. Mea na leu wha mamafa mai ei, le tātou te tau o na nofo valabala, nofo valabala, maintain social distancing. Ma le mea tā ua alau wha mamafa mai nei ele malo, whamane mole a e alu e se malo fale e te alu e whaisau wha atau i le dairy, pe te alu pampensini, pe te alu e whaisau tui. Pe te alu wa elfo mai. I e tatau lava o na whaisau mask. O le level 4 fo i lau whaile lockdown na tātou, e le koe mga amir kamalea o vai savadivati. O lono winga o plans uma o kou le au ka whao le weekend, ua ka boot. Nioe, a mata nei le tār sudua le pō nei, whai taua toi nā le fitu aso. De koe ma whai, ua cancel koe ma functions uma, sa tā pena mo le weekend. And I think that also includes sauninga lotu. Wa makua encourage malo siya malo. Onga ole kau whawhiu le kiki o kama le wa mawangi. Le wa pai lockdown umang New Zealand. Wa encourage le malo le tatau o na whai o le mask. Ma whae tete le so ona whewai. If you have no reason why you should be up and about, rather than going to the supermarket or going to the doctors or going to the gas station, apart from that, then you should be staying home. End of story. If I go fear, awasa tato whaia mua New Zealand le melea. Tato atunu uma, ia na wotou si le fia. Na fo wotou matau mai le whasaralaunga le tamaitai. Pāle mia nei le tau le ono le fiafi. E ono toi iai ni fituna inga, pēa malama le aso atai ao. Ono le whaatare tali le testa le tamaloa le na ave whai. E loa e pola le situlanga e tau na o New Zealand. A la kama lea, le o miliki ngonge ma o kou auskaria. E le o mawhai le teimine nei, o na sairi, pēna whawhewhea o na maua le tamaloa lea, i le varasi lea. Le mawhai o nei loa, pē se mea nga sau mai le pora, po se mea na maua i le mele whai le whanofo e sea. Ioe, ole ala vavavena o ngai o inga na matanga ruenga o susu, e ngā mala soifua malolo ina New Zealand. Ina ia vave o na whai suesu e ngā, e maualata e au le tali o le melea. Matoe au mai e iloa,
ele te mai te ipale mia seisi fasele launga e te tau ona no foutai ni sila a ole mea ia e a fuatu i le tau le sfurudua i le pōre nei ona amata lor tamale lockdown na New Zealand i le level numero 5 o te fia fama mawhara mea rena whamai nele te mai te ipale mia le papo na oi malo ainga ta ofiena e le to ya nga la er ka ko nga ile sa ka penga e faile sa wa no portino fo le ka ko fongo ale ka le si le sa ka penga e fai pe o maloko le sa wa no portino fo le ka ko so le sa ka penga le ko nga i wa nothing fo ya las fa nga o len ka wa le falele wa nothing fo ya wa nothing uma le ai masemea o to e fatanga ina o na toe poto yai ni tangata stotere o le mesiri na ina ia tātou no foutou mai le tūlanga na mo lo tātou malu puia o i tātou lavaia yep mana ia na mave fo na minoi ia ole vave fo le na ona teneia le se sawa ole covid le man vaanga le usa ngi ko fa manga ko al mele pero le mele fa mtala mai ni le tomate pa mia e mo ole siama le usa ole vaanga te sur covid ai faila si ko fa fe le ki kamala kusala le o fa ngele lockdown na ka ko New Zealand ai waka excited ale mele longa winga wa ko ku voila le ka ofi ko nga inga ale maro New Zealand masamo ile you know ka ko travel bubble kusala wa ko ku vo ko mai kai pa mi sa mor ka stop o ko mango ko nge me o ko ku fo de ka ofi le fio ko ma kai pa mi ya le o le mesiri na tāua o le malupuipuia ma le saunga le muai o lo tātou atunu ia ma le tāua fo le mene te wha manatu mai whailau scan fo le ino fuanga te arei le wā ki le unga wha koso lo loa de ka kala inga o le pora e whewa e kako wai full stop wha so la toa ana le la o nawa i loa na isi le fia ua mai alfa amsinonga o mata upu tau whenga palota o le keisi muni le no whai o le tangi e papari e whaasanga i whilwhili o loau i le no fua o le tumalo sanga ngano meltasi le na sau whai unga na le la wa wha lea unga ina i le tangi wa wha lea inga fo ima le tangi e whaasanga i a pari o le petitioner o le sunga le pari o le counter petition male fionga ya loa fa sanga ya pari ua fa le au ngai na fo no winga la ele ai se fainga palo ta sanga numertasi fa au le fionga ya loa no fo le tu malo sanga numertasi le ai se palota la titi e faia le no tum sila mai mo fo ya le la le fa taranga male fionga ya loa sola malo kene te sio le tulang fa viviena ina wo umale tonu le leile fa msidonga le fa pena foi ma sunga le pali tele lono filinga no fali wana talia le unga o le fa msidonga e wo ma ko foi la man nga meya wa kusala nga wa wala ko yese me ko koi yo ko yese me ko koi wa wo ma toi ma fa msidonga I think the pau fa msinonga ia toe. O se temio na manu leo se tala le temie e fanga solo ai. O molianga ia ta tine il fa msinonga Samoa. O molianga o winga o le fa le mi ngao il fa msinonga. Fa sanga ile sa avem fo vetalai. Sunga tuilepa. O le failo tusi le fono o Samoa.
ma le sunga le tama ta ilo ia siri o le to falea ne lo manil fa nga solongo o la to mata pui fam sinonga paulana mangisi a pili o lo tatia i le temine nei mangisi a pili o lo tatia i le temine nei ia paulanga me a se upu ai i fam sinonga o momeo o fainga palo tele o matu nei tangi fas fai ai fasanga ia pai po ai lava le uma so the number stands at what? The number stands at what? Awa le fasta ye le ko suie se mea. Le lua fuo nganga fa ko la ya lua ya fa penga lu fuo. A o le HRPP le no tiro tona po le fa so me le tatu tinu. Fies for fitua. 17? Is it 17 or 16? Yeah. Anyway, ole na. Ole tatianga la na le lo yene. Anga po. Le sa fai tuela tala na po. A fai o oe ole a e filifilia ia se te tai. Ole vaanga fa fai le HRPP. Who would you pick? La ofisi kongwale ngo ofisi ko ilo ai pelo mal pawa. Awa ke ko pe malo ko lung kasi wala mo. I did ask last night, if you were to be given, or if you were to be asked, you know, piki mai po last I said top 5 ole vanga fa le HRPP fatulangan na ona tai matulanga fa pena manaya le fa so mai ale to tele auto ole fuina mai auto ye swafa ilato ya but ole a o kalongo kula le menga pe a ole stona so le menna le utemana o titsilo le tato por kala me le stona let's help HRPP to build a very strong opposition. Nah, there's nothing wrong with us talking about it. That's if you want to do that, let's do that. There's nothing wrong with us talking about it tonight. Because la wa fa wa la finga malo yele fa la finga malo le al fast fa tulanga me tau al kapeneta la to fa wa wo to lava me penga paul mele so ngele kap kalio le fongo la so fa le fongo ma ole ale me ole a kupu ya so le fongo no isu yes fulfia sulfitu o sulono le fa toina e ma nei foi la to tele o to swafa no to o maya. But all I wanted you to do is just sui to lima. Pick the top 5 candidates of HRPP that you think can take the lead in building a very strong opposition. Nangai ekelele kaua o le wenga a ila tau e ngai le whainga malo. They have a very important role. You know, te ia ua wha tau anga wala i esesi. A o la tau e ngai le whainga malo. E iai le la tau mata whaioi pito silio na taua. You know. Ole mela na le te whaaso atu e tātou tatanua. Ma whatu nai. La sa o te tilo iai. You know, if a whaia piki mai sau ko rima mai le vanga le HRPP, who are those 5? E whaatulanga nei mai te tai, whaasolo mai lalo i leisi to wha. Awai, polea lama polea, o le tūlanga lava lana, le o le au iai. Ai le te tau fwoi lao na umi. So I'm gonna give you this whole week. Ke mele whaikako lockdown, level 4. Awar koe whiwa I marekero le omo le mea. Let's talk about that. A maila o elisi to lima, ma e wha matala maila vai o ia. Why? Why do you think this 5 is the top
5 candidates that you pick, and they can start off the process of establishing a very strong opposition. E tu ia whainga malo rei ke? Nā. Ka ua kele le malosi ala vanga whauwhai. Inga ia la ko makwai. Kuri makai mea whai ala whainga malo nge. Kuri makai mea whai ala whainga malo nge. Ina ia mau kingo ai. So solo I lungo na laina. Ma so solo lungo na tula fono. La tau whai. Umai whai. It'll be also nice. Pea tanga whatulanga mai lau tō lima lea. Ma wa aipo ala tau portfolio. Pero kami ka ua whaperkangia foi lelo le shadow cabinet. O kami pesi kabineta whaoliori. O le rato ngā yuenga, ngā nuenga o le angai o le whainga malo le ua whaatu nei. So you pick 5, whaatulanga mai o tau, portfolios uma I la tau na. Yeah. Tātou talatala noa I lele, tātou porkala me le asna. You know, something different. Something different. Mole tātou porkala me le asna. I think that's all I need to share with you tonight. Tātou New Zealand, toi whamanatu atu, tātou malua le pōngei, moe. Moe o kua ngei kau kaya. Awar koe whērwai. I koe suru o kua sesi o le. Le la makarka ko lockdown mentua. E fitu aso le tātou lockdown. Tu e fitu aso le tātou lockdown. Yeah. Kako malo lo le lei faise malo longa le rei. Awar koe whērwai sesi. O le wa maka lockdown a tātou. Sila o to e ustari o amai. Okay o kou. Is everybody okay in Australia? I know whai umi o tau. Whai umi o tau. I o le whatoa amata mātou I New Zealand. Yeah, but you know what? O le mele le oiloa. Po le fitu aso lea. That's it. Po le fitu aso lea tau na amatai. Maua lola ka whewhe. Ka whewhe e o kai au e whapea koe ka whewhe. O lau mau mo le sko urua po le sko ko. Isa. Ka ko ngofo sao ngingu lea. Po le ale mele la so pe umar fitu aso. Wala nga a whai e maua wei se tas, wei masisto tasi masisto le wha popo tasi le wei ne. Rest assure. E toi iei le whaasara launga na malo ta, e toi longa mai ta tau New Zealand. Le sila sanga le pe umar fitu aso, koe wha popo mangisi aso mga mea pe ngā. Ma ia mana tua foi. O lockdown le kungu. Ka ko New Zealand ko masangi, ele umalo level 4 sa ulo avla le kasi no. E fa skepu mea sia ka ko amio lalo. You know, se o lalo ma. No me pena. Tai aola, tātou te iloa ai le wha au au le fitu, wha popo. Pe se me wha popo le fitu, pe le ai, tāo fia lawa I nā, le fitu. Ea. Wala wanga po kalame ki o koe pe me whole pao. But anyway, o le tātou wha sona na, ma le tātou por kalame na mo nea fia fia mana tua wha mule ina mai mo mai le tātou tino, tā pena nga whoolo iai. Sa iai lo mangaku. Ai ang uwoso lo lockdown lea. Therefore, e pe iau ngā por kalameu tanoa toi matatu tatanoa I le fia fie. E whaano whongo fia walanga ngala wa lockdown o ko ngā Australia. Lockdown everywhere. Ia, wale ai e masese ka koe whiarua I mele o ienge. But that's it. Anybody else? Team? Anybody else? All right. Tato por klamena ne fiafi. I don't want to hold you too long. That's all I prepared for you. Tato to e lo elele. Temi la fone ile fiafi ta. Yes, I promise. E ia tato por klame ia fiafi uma. O no le u fai lockdown u fa sa foi. Oh, wait a minute. Nah, I'll share with you tomorrow. Tato iti live na ne fiafi. Manuia tele malolongo to ne fiafi tato tunu. Tal soi fu tato to feiro ai taiao, soi fu maua malelangi ma. Matoni sila. Tal sudol po ne level 4 lockdown. Stop. Sleep. And sleep and sleep and sleep and stop your go over there.
Manuel Neviapi, fa se foi ya, fa se foi.